vítima ahihang uma ia letefoho ermera ne beda dauk ne halo hela tratamento ia Hospital Nacional Guido Valadares condição hahu normal. Chefe Departamento Cirurgia Hospital Nacional hatu assunto neba jornalista Sira e Hospital Nacional quarta-feira ne liga ho incidente e aldeia do ho suku abuhu vila posto administrativo letefoho município Ermera nibe resulta na in 5 mate no na in ida kanek todang no dadauk ne halo hela tratamento ia Hospital Nacional Guido Valadares ni hatutang musi familia hirak nebe ahihang uang mane ikung Arthur ho idade neng consegue salva vida mas que ahihang ising metang hotu vítima dadauk ne condição hahu normal hika sona. Minha mãe ficou por aqui de sala. Você não conseguiu sala para você. Também anak di sekalian então abang kena seperti di awalnya yang berkuliah ini dia hanya semangat saja bawah kemadurannya ya 5 lepeng ini sore ini itu ritos kutu anu tampuhi melorong hat untuk baru ini cari biasanya kemaduran sempre yang fitarnya sempre ya ada rumah kulitnya konhang mangkas kulitnya berharu dadaan dadanya berharu lawan dan kiri terus depende pak woi tulisan woi dia awak dadang sebe dia sesi mana lagi amun lagi ya ini utamanya harus tahu kalau tidak di sini di sini ada berisik ini maka aneh bersih berkunting bersih teman-teman pas melati selalu ini awalnya dari semua awalnya nyetok bahaya dia nyetok harus ini família ini hampir sesuatu. Família Matibian Saturnino dos Santos agradece TBS tamba vítima hahu normal fali ona, mas que fisicamente se kik, mas bem imunidade se força. No graça maroma que vítima bele recupera lalais. Paciente halau tratamento ia Hospital Nacional durante lorong hat ona, mas be haremos ba vítima ni condição ba oin, ba hira fitar ia isi makbot, parte saúde se fote decisão selo kode resolve. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane botão subscribe, like. Halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.